The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manang June, siyak ni Amaga, Cavite 4-decade duo, liwaliwati OFW, liwaliwati aming nga Ilocano. Hintay pa bak namin, kultura tayo, literatura nga Ilocano, bawakan sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Tarupata kami, ada kami, manan nga FTD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. siyak ni Manang June, Siyak ni Amaga, Cavite 4-decade duo, liwaliwati OFW, liwaliwati amin nga Ilocano. Tuya, ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. sonata ang kansunan dagat ipagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Tarupata kami, ada kami, manan nga FTD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Okay, karuba is the second week of May kat may kasangapulo katupat nga aldaw iti Mayo kat adda kami manan. Bueno, adda ak manan karuba ta awampay ni John Mark masapol nga na po nga kaduan na dagiti katiman na dajay barangay tat iti mapaspasama ka po nga championship. Yan. Championship game kat best of 3 dajay kat nalpasan di first game da idi kat nangabak da kat barbaring no mga abak da manan itatangam ko na datatay kanya kat lamang ko no di kalabang da barbaring lang nga po no masuk dal da dajay tropeyo para iti 2017 Inter-Puro Basketball Tournament sa Jaya Villa Carmen. Ngarod, numambay kasta, second Sunday of May and we are celebrating Mother's Day. Iso nga, kablaon tayo man amin, dagitin na tayo. Kaabay tayo man isudaw, no tayo jaya, atayo man tisidong tayo. Let's greet them a happy Mother's Day. Kadagiti so amin na po nga inang dita, nga dumdum nga, Happy Mother's Day. Kat kasano ka din i-celebrate dita nga Mother's Day? Ay kat sabasabali nga wagas karuba, nga sagbay ti amin maawis kay nga road nga kaduandak bueno kaduanda kami nusong po ni John Mark itilas dito talong oras apo dito 97.7 Sweet Radio nagsamit ayan di peke mabigsutan ta nagrikatek panot nga agmay-may sa awan ti sumong bat nga and yours truly karuba Manang June Seriales together with my partner John Mark Pastor nga manariman sigurang susut itatang no nalpasan para iti programa miyan na pauluan adda kami manen alawan karuba for your personal greetings especially na kita mothers yo mudra bells inang nanay inay uray anyaman apo nga awag yung kadakwada please feel free to send them here dagiti mensahes yo dito yung official text line tayo over 0977-369-1552 ngarod uray may sa karupa dito yung manti sagot ko nga sonata para kadigitiin natin yung adamdum nga kita para kini nanay ko kung naman nga awan dito si Dongmin imo na napo sa jaya ni Apo para kini manang ko nga Felicia sa jaya Japan kapsat ko nga Gina ni bakit ko of course my one and only wife Juvie who's listening right now DJ Villa Carmen to my mother-in-law kini Natividad Pastor ken atay abirat ko ni Manang Lourdes
Kada ito sa amin na po, kakanakak ni Baby, sa kani Odessa. Happy Mother's Day kada kayo. Ken, kada kiti iso amin nga Mother's itata. Kada itingar daw po, isagot ko nga sunata para kada kayo. Karo pa once again, Happy Mother's Day, Apo. Kada kiti so amin, nga dumdumag kita'y programa tayo. Kang Ronan Abu, da kita'y adit tayo balas utaaw. Da kita'y nakatune din itata over our MixLR. I'd like to say good afternoon kini Abirat Joel Tomas, the Vice President of For Decade of Hong Kong Chapter, together with our President, Angie Ragual. Kan ni Bayaw Joseph, agtarap of Kapatuan Isabela, as well as to Glenn.
PB ko na data and Margin Acosta ni Kabsat Kathy Cabal Salvador. Siyempre, Happy Mother's Day king kakabsat together with Mirna Valdez Mapili nga dandanin mo ito nagbaling nga mother. Siguro da ito nga kapagayam tayo. And of course, our very own, our executive producer and our very own Manang, Darlene Khan of Chicago, Illinois. Good afternoon kang Kamanang. And condolences also to Kabsat Sonia Castillo, Santiago, Jay Italia, Tapimusay. Abo yung Kabsat na dito'y Nueva Vizcaya. Condolences Kabsat. And we also have 3 listeners out elsewhere nga naka-rehistro. Nga road, agor kita aman dito'y text line tayo, no? Dati nag-texten. Apo madik sama pagsusurot tiaramid dito nagrigateg may isa. Okay, siguro ko manarimaan ti panagmaneho ni John Mark and luckily naabak da kano apo according to my wife naabak iti Purok 4 versus Purok 2. Isong atapay may isa nga game da and that will be the very best championship game nga mabuyan sapay ko maapo ta danto panawin may nawayan to kumati panawin may para mabuyan mo dahil nga championship game over Purok 2 versus Purok 4 iti third Padigo Festival iti Villa Carmen dito ti basketball tournament nga naka-ayat dagiti aglalaban ket awan sabsabali ag kakasinsinda ag gagayam da iso nga nagmayat apo ta awan diti narugit nga laban ket kalpasan ti tunggal laban kay sudamante kakaduan kay kasangaro ti barangay apo dagiti fiesta ti barangay nagragsak nga talaga ket once again, for your messages, we have 0977-369-1552 Apo or over our MixLR account. Just like in Apo, dito'y Facebook. At makita yun DJ for decade duwong account ko. At DJ Apo, iti short, iti kasano kayong aglag-in dita. Agor kita man dito'y messages dito'y. Ayan, we have here kung nananaimbag nga malam amin kita kayo kablawang man ti Happy Mother's Day kini mother ko Luz Viminda Bayan to my wife Nympha Bayan kung ni Glenn. Ayan, nangarod. May sabay naimbag nga tayo amin ka aruba Happy Mother's Day kada iti amin nga inag lalo kini inang ko kini ti ina ti anak ko nga ni Rhea. I love you both kung nananaimbag Joseph and Manang Darlene kada iti ina na mo at apo Happy Mother's Day. Adi anti na nga pagpapalaing apo antimi edita Aurora. Yes, adamanan ni Manong June. Manong kabla man amin nga inna nang runa tay inak. Bibi ko na mo tasin binibini nga taday ito binibining or piano when a baby. Akan tay katugangak Luming Acosta. Happy Mother's Day kan kasama tay anak ko nga ni Mark June kani Kyle Marie Chris kan tay lakay ko Manong Wilson dita Baluarte kan amin nga kaarubak dito'y Hong Kong. Happy Mother's Day kunana ni ading Gina Acosta. Kata kita pa dito yung messages. Good PM Kuya June at ating JM. Gusto kong batiin ang apo ko sa Rizal Santiago, si Dimple, Dindin, Jovi Rose at si Princess, mga Melano family dyan sa Rizal Santiago at binabati ko din asawa ko ang magbe-birthday sa May 18, si Meli Aglibot dito sa Barangay Gayong, Cordon Isabela. Ang bumabati na asawa niya, Lando Aglibot, Pakitukarman, de Asirok ti Salamagi, kunana ni Ading. Ayan, got another text message. Apo ko, nagadumong si Mang Pangadagusan. Naimbag nga daw yung Manong June, kaablawang man, dara Aiza. Ayan. Reyes ken na may korpus ang agkasangay itata. Sana malasing mo kami. Hahaha ko na. Kanibagkag ko nga ni Rosana Manuel. Happy Mother's Day. Kanda kiti amin nga nananang. Ito kumakablaaw. Edson Manuel. Tina Buwan, Santiago City. Pakitutugman tayo madlaw ni babae ko na ni Ading. Okay. That will be napinpintas no duwa kami. So nga orayan tayo basit ni John Mark. While he's driving mapanitoy. Tapno napinpintas ti panagdeng tayo dita madlaw ni babae. O namin tayo, dating ortisagot ko pa yung sunata para kata kayo kakabsat kat once again, Happy Mother's Day katatayo amin. May sabay nga, may isang palsing nga sunata apong mabalik kong kantaan iti solo dati kat oreno 1 second voice na kat mayat latang